Арифе менен коштошуу күнүбүзгө да келип жеттик. Кече эле 1-сентябрда эчтекени билбеген, өзүнө чоң сумканы көтөрүп апасынын этегинен жетелеген балдарыбыз мына бүгүнкү күндө окуганды, жазганды, сүрөт тартканды, ал түгүл ырдаганды, бийлегенди, андан башка өнөрлөрү дагы бар кыйын балдар болуп чыга келишти. Анда эмесе балдар, силердин бүгүнкү байрамыңар кут болсун. Мен силерге каалоо, күттүрбөй жакшылыктар өзгөрсүн, адамдар суктанаарлык бакыт берсин. Дүйнөдөгү болгон жакшы нерселерди Кудайым эч аянбай силерге берсин. Анда эмесе биз балдарыбыз менен таанышып атынан чакырып алайын, баарыбыздын чугасы Байсал башта кыйын эле, эркек болуп оңолду. Байсал не? О Билалдын тентектиги эми такыр жоголду. Сиздерге караңыз. О Билалдын тентектиги эми такыр жоголду. Ороңдогон дениз дагы орой болуп калтырды. Азыр биздин тахминаны көп сүйлөйт деп ким айтат? Карабак эле, бурулдагылар. Бияктына карап турду. Азыр биздин тахминаны көп сүйлөйт деп ким айтат? Уйку жере Нуралини көрүп, сабактан эч кечикпей тур дейт таныш. Поклон. Тынчтык болсо, партасына башын кемип берейт. Тынчтык. Кана турабыз кайра, агай жетишсиздер. Тынчтык болсо, партасына башын кемип берейт. Акмарал кичипейин, сыйчыл жана сылтыс. Шайыр мүнөз элгербексиз шаңга толбойт биздин класс. Эл баштыгы кайда кетти? Нурдөөлөктүн табышмак. Күлүп коелук балдар, барыңыз. Нагимада алактабай, эски үлүмүн аттайт. Нагима көрүнүптү? Атылер аткой коелуш, балдар косулдасын. Сиздер буяга чыгып алсаңыздар. Мен чыгамапсың да. Кыздардан башында көрүнбөйт. Нагимада алактабай, эски үлүмүн аттайт. Аталанча Мадинада эми эч кимге тайынбайт. Жалган айтчу арузат да чын-чылдыгын маалымдайт. Айбике биз таза жүрөт. Азыр бизде тазалык. Гүлчүнчи чачын тарап дайым жүрөт жасап. Шалан кылбай калды, сергек болбай турган. Амелебичи жалпоо эмес, эгер берсек калыспак дейт. Максат бекке акыл айтса, аны тынча угалат. Аделинаны жумшайын десең, кечилген дейин тире алат. Али дагы кемчил эмес, турайлы. Жакшы бала бола алды. Аминачы токтоо болуп, чын мүнөзүн кое алды. Асиябыз боорукер кыз, таш боорлукту билбеген. Кыбилал бар сөз талашпай, орду менен сүйлөгөн. Ай сезим да элге дайын, кыймандуу кыз катары. Рамазан да көп жорун, оңдой алды каталуу. Катифачы сүйбөй албай, сүргөчеле тартынып, такылдырган кыз болду, ал адатын калтырып. Катифа, тур. Абак көйлөк руксатсыз кирбей калды кечигиз. Кенен отуруп туруп. Аниет кабак күйбөй, сүйлөй тартып чечилип
таранбай. Азирин ауыр айдың тұрып отыр. Bir aydikke alaqtabay, eskülüğünü anıqtaydı. Vaqıtıram. Erken egen Rabbegimiz ırdak qalaq qanıldak. Uyalcaq Hadijada okup qaldı tıpıldak. Tartınca Medinamız çınçılığın bağlındaydı. Diyana'da hep şaşılmaydı. Toktoluğun anıqtak. Aruke dengan airnya dan tekan jurang jasanda. Mengairce tapşırmanın uağından para. Cahildanın köp jorunun ondoyalı katalı. Ayağınamız sarsıldan köp жұмысlar para. Mına şüphip kalan kılık joruklarını taşlaydı. Imandu da kiçikeyin ballar bulup başlaydı. Anda nesi? Azından mı zorundan kuralları? Alife hırlı söyle. Alife korundan koyuldu.
айтып қой, жана балдар tutпай қойғыз. Не? Неме дегенді айтасың? Адам баштап үйретіп, шашпай жақшы айт. Адам başta büyütüp, şar okutup, söyletip, eceke biz verildi. Ne bizde söyleşip, tabiatın sırların kalmay bizge öğretken. Kızıkların varlığın muğalimden öğrenim. Азамат. Азамат сыңар. Келе ғой. Ең жақсы, балдар, эми бизге ушул жакшы жашоого алып келген биздин ата бабаларыбыздын эмгеги билебиз. Келгиле анда биз ата билеме манас айтып берели. Багы бизди колдосун, ааламда тынчтык орносун, ыйлаган эне болбосун. Аткарылып тилегибиз, ишибизди Кудай колдосун. Bir çukurunu çekkenin, çukurunu çırpıran, bizim kanlı kenarı, çukurunu yiyeceğini, tavukta doğru benim kral, kızıllarıyla çırpın. Hadi barış başladı, al gel kamayın. Hadi barış başladı, aldı başını tıraydım. Arslan kırık taşlardı, kalkan çalma ne bedel, kulları bedir
Земною простили, тучку с миром отпустили, тучка плакать перестала, а потом совсем пропала. Дождик прошел, дождик прошел. Анда эмесе, тамгалар орларына көңүл бөлсөк, мен бирден баланын атын айтам, бирөө элекей, айтып берип кетесиңер, макулбу? Кел, Медина. Ары арбағай, аяғы баттандағай, адашып кетіп бұл құстар, ары айдына барбай ай, жағып алса ачысы ай, ақ балынан тыртысы ай. Элмирбек, айырма даяр турандан кийин. Элмирбек, шашпай. Асама, келе кой айма. Радбек, Аймина. Кыш паровоз, вагондардың бары тоз, қачан сені білмеймін, қачан сені білмеймін. Радбектен кийин Аймина, андан кийин тынчтык даяр бол. Кичине емесмен, гүл зарға тегештім, гүл бағы артын гүл, гүл менен тегештім. Аймина, тынчтык даяр бол. Ақты қалды жанып, келіп қалды жығып күрс, барсамды каналыма бере салды біздер біз. Айыркен, тынчтык. Ено деген жаным бар, ego досым bir var. Eş uçlar yolu, buna dosu kapar. Айыркен, бак сөйлөп Анастасия. Самолет, қайда шашып барасың, жүзігің болсаға кет, кімнен жүзігің. Бак сөйлөп. Бак сөйлөп барып. Балар бир, тынчтан алсын. Анан айтасың, чакырам. Асия. Жол барча екен, бойы тайдай сексеміз, қолындағы дефтердей, сызықтары теп-тегіз. Умар. Ибелик киш болған именdik, қыз болғана қардағып жатып қалар именdik. Айтпен қойаймен, уақыттарды серпендеп, қарап тұран күніңді, қапыстаны белендеп, көлі қосын көргенді, қорқо терелелеп жетіп. Балуға атқа тен Диана. берген етекен, менен жаңы өзім бар түсім бізге атпақ бар. Диана. Айтнур, Нурали, Аруке Ишембекова. Болды, азамат отыра бер. Диана кел. Қой тұр, Диана айтсына қалай. Жайты, ана Диана айтсын. Таңғаларды үйреткен, есеп шапқа көндірген, бұл мұғалім еңбегі білмегенді білдірген, математика сабағы. Көкірекке сүйеміз, меріндегі болған мұғалімді сүйеміз. Диана. Нурали, Аруке. Жақсы айтсың. Диана, Нурали, Аруке. Нурали. Ekonomi деп қойдым, айдың үйді жоқ еле. Аңғарап қалған аты менен Нурали Нұртөбекованың аңды оқыған. Ойма ойымын білемек, ойма қанат дегенмен жүгінен беттірілген, ойма оның чиемек. Айбеке, Айбеке. Шахан,
tavırcılığa kavurluğuna ilgili. Merim. Hatta benim sevdiğim oldu. Sen aslında mağlut oldu. Fatima Hoca'dan benim ablamda puanlı oldu. Sırpul verilenlerle bir takım sınıfları gösterim. Oktur bakalım lütfen. Merim. Takmina değil mi? Hadi çekeceğiz.
там чогось, ошол эле ата эне